Лекциянын темасы Кыргыз элинин Кокон хандыгы менен мамилеси. Хронологиялык жактан 1709-1876 жылдар. Бул темадагы лекциябыз эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө Кокон хандыгы жана анын Кыргызстандын түштүгүн басып алышы жөнүндө сөз болот. Кокон хандыгы 1709 жылы түптөлгөн. Ушул жылы Фергана чөлкөмүндө, тагыраак айтканда Маргалан аймагында өзбектердин көчмөн Миң уруусунан чыккан Шахрух бей өзүнчө мамлекеттик биримдик түзгөн. Анын мамлекеттик биримдигин чыңдоого Фергана чөлкөмүндө жашаган көчмөн өзбектин төбөлдөрү жана кыргыз төбөлдөрү жардам берген. Шахрух бей бул мамлекеттик бирикмени Бухара эмирлигинен бөлүп, өзүнчө хандык катарында чыңдоого аракет кылган. Ал бийликте 1721 жылга чейин турган. Санжыра боюнча Шахрух бей өзбектердин Миң уруусунан чыккан Бабурдун урпактары катарында эсептелет. Тарыхый маалыматтар боюнча Кокон хандыгы Эрдене бийдин тушунда, тактап айтканда 1751-1762 жылдары Фергана аймагында өзүнчө мамлекет катарында таанылып, Бухара хандыгынан биротоло бөлүнүп чыккан. Ушундан баштап Кокон хандыгы өзүнчө мамлекет катарында тааныла баштаган. 1,5 кылымдан ашык жашаган Кокон хандыгынын тарыхын 3 мезгилге бөлүп кароого болот. Биринчи мезгил бул Кокон хандыгынын түптөлүшү. Хронологиялык жактан 1709 жылдан 1800 жылдарга чейин созулган. Бул мезгилде Ферганадагы өз алдынча жашап аткан мурун Бухара хандыгына караган негизги чөлкөм акырындык менен бир мамлекетке биригип, саясий административдик жактан түптөлгөн. Бирок бул мезгилде Коконду бийлеген өкүмдарлар бий деген титулду алып жүргөн. Экинчи мезгил 1800 жылдан 1840 жылга чейин 40 жылдык мөөнөттү камтыйт. Кокон хандыгынын тарыхында бул мезгил хандыктын гүлдөгөн мезгили деп аталат. Анткени ушул мезгилде Кокон хандыгы экономикалык жактан чыңдалып, аскер күчтөрү күч алып, эң кеңири мейкиндикти өзүнө каратып алган. Бирок Кокон хандыгын ушул мезгилдин акыркы 20 жылында башкарган Мадали Кокон хандыгына топтолгон чексиз бийликке жана байлыкка эзирип, мамлекеттик бийликке көп көңүл бурбай, ошол байлыктын үзүрүн көрүүгө гана аракет кылып, оюн зоок менен өткөрүп калган. Мунун натыйжасында Мадали хан башкарган акыркы 10 жылдыкта Кокон хандыгы кризиске учурап, мамлекеттик бийлик начарлап кеткен. Ушундай кырдаалда Кокондун төбөлдөрү мамлекеттик бийликти сактап калуу үчүн Бухара эмирине кайрылган. Ушуну гана күтүп турган Бухара эмири 1842 жылы Коконго басып кирип, Кокондун ордосун Курчоого алып, ал жерге өзүнүн наместнигин коет. Кокон ордосун 3 ай бою талоонго берген. Мына ушундай кыйын кырдаалда
Bukhara'nın emiri Kokon Handığı joyuldu. Kokon Handığı Bukhara Handığının bir bölügü olup kaldı dep jarıyalagan. Uşunday kıyın kırdaal tüzülgön meskilde Kırgız Kıpçaktın töbөлдөрү алардын başında Ajbek Datka, Nüzüpbi öңdүү mыкты sayasi işmerler turgan Kokon ordosun saktap kalууга hareket kılıp, oradagı Alim Handın urpaklarının biri Kırgızlardın jiyeni болгондуктан Talas yergesine gelip, uşul Kırgızlardın arasında tarbiya görüp, Kırgızlardın arasında yaşap жүрgөн Şeralını han götörүүgө hareket kılışat. Natijada Seyfit Bulanda Şeralını han götörüp, seldey ağıp Kokongo gelip, al jerdegi Bukhara hanının koygon namesnigin askerleri menen kuvalap çıkıp, Kokon Handığın kalıbına keltirgen. Bukhara'nın emiri Nasrullah көп asker menen gelip Kokondu kayra basууга hareket kılgan учурда Kırgız Kıpçaklar, Özbekler birigip, anın askerine sok kurup Kokon Handığın saktap kalgan. Mına uşundan keyin Kokon Handığının önügüşünün 3. baskıçı, 3. mezgili 1842 yıldan baştalat. Bul mezgilde Kokon Handığı Madali Handın uçurunda baştalgan krizisten arıla algan emes. Biyilik üçün sayasi güç algan. Bul krizis 1876 yılga çeyin sozulgan. 1873 jana 76 yılları bolgon eldik götörülüştün natijasında Kokon Handığı birotolo alsırap Россия imperiyasının jemi bolgon. Emi Kokon Handığının Kırgızistandın tüştügün basıp alışı jönündögü maselelege toktololu. Kokon ökümdarları Kırgızistandın tüştügünde yaşagan Kırgız uruları menen özünün mamleketin tüptöödö, anı çыңдоодо ынтымактуу, өнөктөш мамиледе болгон. Kokon Han'ın negizдөчүсү Шахрук бий бийликке келүүдө Kırgızdын töbөлдөрүнө алардын içinen Kodjent'in biyleyicisi katarında eseptelgen Akboto bir özgöçö jardam bergendigi tarıhta saktalıp kalgan. Raşılık katarında Şahruk Bey Akboto Bey'ge özünün kızın bergen. Kiyinçerek Akboto Bey özünün kızın Şahruk'tun oğluna bergen. Oşentip bul ökö kuda söök katarında mamleketli çыңдоого hareketli birge jazaşkan. Sancıralık malumatlar boyunca Kokon Handığının tüptölüşüne iki su aralığında yaşagan Jediger urusundan çıkan Kuljugaç Bey, Koçkor Bey attı Kırgız töbөлдөрü dağı çoğun jardam bergendigi aytılat. 1740-1750 yılları özünün yaşoosunun akırkı yılların ötkörüp atkan kalmaktar dağı Fergana çölkömün basıp alууga hareket kılıp, anı talaptonoyu üçün bir neçe jolu çabul uyuşturgan. Kalmaktardın mizin maytaruuda dağı Özbekler menen Kırgızlar, Kıpçaklar birgeleşip, güreşip, baskınçı kalmaktarga tatuktu sokku urgan. 1758 yılı Jungar Handığı joyulgandan keyin Kıtay imperiyasının saldatları dağı Kırgızistan'ın yerin basıp alуу üçün tüştükten çabul koygon. Tarihi malumatlar boyunca bul çabulga Kıtay Sin imperiyası tarafından 9000 asker katışkan. Özbekler menen Kırgızlar birgeleşip 9000 askerdin 7000'in kırgınga uçuratıp kalganın tutkunga algandığı jönündө tarihi malumatlar var. Oşol mezgilde Kırgızistan'ın tüştügün öz aldınça iyilik katarında başkarıp turgan
tarihi insanlardan içinen Kuvat Bey aytılıp kalgan. Kuvat Bey sanjıralık malumatlar boyunca boljol menen 1700 yılı tuğulup 1761 yılga çeyin yaşap ötkön. 18. kılımdın orta çeninde Ferganadagı Kırgızstardın çoğ bölgün biylep Jungar Handığının baskınçılık sayasatına karşı aktifti güreşkön. Giyin Sin imperiyası Çıgış Türkistan'dı bazı alıp atkan mezgilde Çıgış Türkistan'dagı elderdin göz karanlısı üçün güreşködagı Kuvat Bey'din aktifti katışkandığı jönünde. Al Turgay uaktılуу Kaşgar'dı bilegendigi jönünde sanjırada aytılıp kalgan. Kuvat Bey er jürek namıskөй adam katarında Kokongo'dagı, Bukhara'dagı, Kaşgar'dın biyiligine dagı eç uakta baş iýbey öz aldınça sayasat жүрgüzüp, kimder menen kastaşsa alardın sazayın berip, kimder menen dostoşsa mamileni çыңdap turgan adam bolgon. Oşonduktan koңşulары Kuvat Bey'di Kırgızstın padişası Bahadur çoң bey dep taanууга argasız bolup, anı menen ezepteşip turuşkan. Sanjıralık malumatlar boyunca öz aldınçalık üçün, göz karanlısı üçün aktifti güreşköndüğüne baylanıştı Kokon Handığı Kuvat Bey'nin gözün tazalagan degen malumat var. Ekinci bir belgili insan Fergananın Alay tarafın, azırkı Karagulca taraptı biylegen belgili insan bul Adigine'nin Bargı uruğusundan çıkan Acı Bey bolgon. Sanjıralık malumatlar boyunca Acı Bey'ge 200 mingdey Kırgızlar baş iýgen. Erdene Bey Acı Bey'di özüne baş iýdirүүgө hareket kılıp, arganday ayla amaldardı koldoňgon. Alayda kokonduklardın gerbeni talandı degen şultoo menen alaylık Kırgızlarga Acı Bey turgan ordogo kol salıp anı talkalagan. Kokonduklardın kızımı güç algan mezgilde tarihi malumatlar boyunca Acı Bey özüne karagan el menen Kıtayga koşuluğa dagı niyettengендigi aytılат. Bирок kийinçerek Acı Bey bul niyetinden baş tartıp kokonduklarga karşı aktifti güreş жүрgüskön. 1762 yılı Erdene Bey Kırgızstardın şaары Özgön jana Oş şaarlarına basıp girgen. Oşol mezgilde Oş şaarında tarihi malumatlar boyunca 40 tütün gana Özbek ulutundagı adamlar yaşagan. Kırgızlar kol toplop Erdene'nin askerlerin bul eki şaardan kuvalap çıkkandığı jönünde malumat var. Bирок артынан saya түшүп, Acı Bey'di dagı Kokon hanı kolgo düşürüp, anın da gözün tazalagan. 1780 yılları Kokon handığı Kırgızstan'ın tüştügündögü urulardı negizden diyerlik bardığın özüne baş iýdirip algan. Bирок Kırgızstan'ın tüştügünde yaşagan urular Kokon handığına baş iýүүдөн baş tartıp, Too tarapka göçüp, özlerinin uru başlarına başlayıp, Kokon handığına sağlıklı tölөө menen gana çektelgendigi jönünde malumatlar var. Oşentip 1709 yıldan 1760 yıllarga çeyin Kırgızstardın jardamı menen biyligin çımdagan Kokon töweldörü 1760 yıldan başlap Kırgızstan'ın tüştügün negizden kuraldın güçü menen karatıp alууga bolgon güçün jumşagan. Ayrım Kırgız urularının başçıları Kokon handığına ıhtiyarlı türde baş iýip bergendigi jönünde malumatlar var. 1780 yılga karata Kırgızstan'ın tüştügündögü urulardı Kokon handığı negizden toluk karatıp algan. Mında dagı ayta kete turgan nerse Kırgızstan'ın tüştügündögü urulardın ıntımagının joktuğunun natijasında tüştük Kırgızistan Kokon handığına toluk karap anın mizamdары menen jaşoого hareket kılgan. Kokon handığı
Kırgızстарды өзүнө баш ийдирүү үчүн кыргыз төбөлдөрүн өзүнө жакындатууга аракет кылып, алардын өтө таасирдүүлөрүнө парваначы, датка, бек, аксакал өңдүү титулдарды ыйгарып өзүнө кызмат кылдырган. Баш ийбегендерди акырындык менен биз жогоруда айткандай Кубат би өңдүү, Ажы би өңдүү, өз алдынча көз карандысы үчүн күрөшкөндөрдү акырындык менен ыгын таап өлтүргөн. 1774 жылы маалыматтар боюнча Кокон хандыгы Бердике баатырды өлтүргөндүгү жөнүндө маалымат бар. 1840 жылы Шералыны хан көтөрүүдө негизги ролду ойногон Ажыбек Датканы, 1847 жылы Жедигер уруусунун биларманы Нарбото жогору манапты өлтүргөн. Мына баш ийбеген кыргыз төбөлдөрүн өлтүрүп, ал эми баш ийгендерине ар кандай титулдарды ыйгарып өзүнө кызмат кылдырган. Кокон хандыгынын үстөмдүгү биротоло орногон мезгилде кыргыз элинин таламын талашып, Кокон хандыгында, Кокон ордосунда негизги чоң таасирдүү кызматтарды иштеген белгилүү инсандар болгон. Алардын эң алдында тарыхта белгилүү Алымбек Датка турган. Алымбек Датка 1799-1862 жылдары жашап өткөн. Ал Мадали хандын тушунда 27 жашында Кокон мамлекетине кызмат кылууга өткөн. 31 жашында ага Датка наамы ыйгарылган. 32 жашында ал Кокондогу чоң валиеттердин бири болгон Анжиян валиетинин башчысы болгон. Ал Анжиян валиетинин борборун Ош шаарына көчүрүп, азыркы тил менен айтканда Ош шаарынын социалдык инфраструктурасын өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошкон белгилүү инсан. Алымбек Датка 1842 жылы Шералы ханды хандыкка көтөрүүдө дагы маанилүү рол ойногондугу жөнүндө тарыхта белгилүү. 1862 жылы Мала ханга каршы кутум уюштурууга активдүү катышып, 12 жаштагы Шахмуратты хан көтөрүп, ага аталык болуп вазирдин ролун аткарган. Алымбек Датка кутумдун натыйжасында өлтүрүлгөндөн кийин Алайдагы бийлик Курманжан Даткага өткөндүгүн билебиз.